Asibingelele Mahlabezulu. Igama nguPhulwana kaNkani. Umnabaso onabe kuhle kothangaza. Sesikhona njalo khona lana kuma Children Broadcasting Corporation. Njengenjayelo siyalinikeza uhlelo olumnandi kakhulu namhlanje. Oluxoxa ngemvelaphi yethu, ngobuntu bethu, ngesintu sethu. Sizwe ukuthi insizwa engililethele yona namhlanje isiphatheleni. Baba Palule, siyakwamukela kuma Children Broadcasting Corporation. Ngiyabonga ukwamukelwa kulolu hlelo olumqoka kanje, oluqhakathekileyo kanje. Okwakuqala ngizathanda ukuthi ngibingelele amahlabezulu kumagumbi onke amane omhlaba. Lapho abakhona. Loba bengaba bengaphi kwelizwe komhlaba siyababingelela, kumbe basemangwe siyababingelela, uma bekomahlaba ayithwala siyababingelela, uma besegwelutshela siyababingelela, uma bengabe besenkayi kwezinye indawo zenkayi kumbe kusemaguswini siyababingelela, loba bengabe besemakhorokhoro siyababingelela. Hayi kuhle kakhulu. Hayi kuhle kakhulu Baba Palule. Baba Palule, bengingajabula uma nje ungazi introduce ebantwini ukuthi wena ungubani kahlehle, uzalwa kuphi. Kanjalo. Igama nguSipho Senkosi Palule. Ngizachaza kanje. Leli ligama engilinikezwa kibo kababa, ngoba umuntu uzalwa ngabantu ababili. Mina ngikhulele komalume, abakomalume banginikeza isibongo sakwaSibanda, ngoba kuyimfanelo ukuthi benikeze leso sibongo ngoba ngilijaha elizelwe intombi komalume. Mina ngiphuma eMangwe ngaphansi kwenduna uWasi Ndiweni esigabeni sakoMadabe ngaphansi kukaSobhuku, njalo ebuye ebe ngumlisa uBhalasi engubhaluli. UBhalule kuyintithina. Thina singoBhalule, singofesha, singombilini omanotha ngezimhlophe. Inotha ngezimhlophe inkomo. Yebo kunjalo, ezamakhosi. Hayi kuhle kakhulu, hayi iyazisho insizwa impela. Njengoba ngishilo nje ukuthi namhlanje sisohlelweni olubaluleke kakhulu. Ngokuzinza, uma ungasitshela ukuthi ngokuzinza lapho khona manje ukuphi. Ngikhuluma ngiselizweni lase-Britain, esigabeni sase-Lancashire, edolobheni elihle elikhulu lase-Manchester. Yikho lapha engikhona. Sengilesikhathi ngikuleli lizwe. Ngikhona apha, lami ngiphanda labanengi njengoba bephanda. Kodwa indoda yesizwe samahlabezulu lapho ekhona iyabe iphethe induku yayo ilokhu umhlabezulu. Ngilokho ngumhlabezulu enyameni lasemoyeni. Ngiyakubona uphethe induku ithethe. Lesi isagila engabuya laso ekhaya. Bakuvumela ukugibela indiza. Yebo, sikhule siyelusa. Mina ngindoda elusileyo inkomo. Ngikhulela ekhaya. Lakathesi ngilokho ngizibiza njengendoda ekhaya. Sathi gamula induku sibaze sichophe ibe induku. Indoda kwakumele ihlale ile nduku, umfana kwakumele ebe le nduku. Ukuze ebone ukuthi nxa ngaba kulokunye okuqhamukayo enelise ukuthi agadle. Yikho nje ngilapha ngiyiphethe ngoba ngingumuntu olandela isintu sakhe. Isintu sami ngisihlonipha njalo ngisithanda. Yikho engihamba khona ngiyindoda yesintwini.
Ungayikhipha indoda yesintwini ebantwini bayo lapho ezalelwe khona ezweni lokuzala uyayifaka kwenye indawo kodwa iyabe ilokhu indoda yesintwini. Njalo isizwe siyaphakama lapho esikhona esamahlabezulu aso sizwe esinyathezelwa phansi. Okay. Awuboni ke manje uma usuyibeke ngaleyo ndlela usumfake esimweni sokuthi ngikubuza umbuzo wokuthi njengoba nje ngeviki lele liphelile belihlangene lizinsizwa bekuzanywa mizamo mini lapho sibe sihlangene sizinsizwa sibe siqoqe umbuthano ngaphansi kwembizo yamahlabezulu. Imbizo yamahlabezulu kuyikubuthana kwamadoda, amadoda esizwe samahlabezulu akuleli. Sibuthana, siqoqene, sihlanganisa, njalo sibumba umbuthano okuthiwa isintu samahlabezulu. Ngizachaza kuhle lapho ukuthi ngingalahli umuntu. Imbizo yamahlabezulu ngamadoda ngesintu sethu sibesihlangene singamadoda sizobumba umbuthano uthiwa isintu samahlabezulu. Umbuthano engingawo lapha kuthiwa isintu samahlabezulu. Imbizo yingxenye yesintu samahlabezulu. Njalo kube kuhlangene amadoda thina ngesintu sakithi. Amadoda yiwo akhokhela imindeni yethu. Kodwa lapho ngichaze omama baqhakathekile kakhulu esintwini sakithi ngoba yibo abagcine imindeni yethu. Amadoda yinhloko yemndeni yethu, yibo abakhokhela imindeni. Kodwa akula ndoda engaphumelela kungela mama ngemva kwayo. Amadoda sesihlangene-ke sabumba lokhu esikubumbileyo inhlanganiso isintu samahlabezulu. Sesiyibisela kobo mama abayibo abagcine imizi. Sesihlangana nabo ngoba siyahlonipha omama kakhulu. La kudala ekadeni omama babevele behlonitshwa. Ukuhlonipha omama asikufundiswanga ngabelungu kumbe ngabahuquluzi. Into evele ikhona esintwini sethu. Yikho-ke amadoda ukuhlangana kwawo akula mkhuba omkhulu. Kube kuyikuthi sihlangane singobaba sibe sesikhangela ukuthi kambe njengoba sisemazweni lapha sisizwe samahlabezulu kumele siqoqane silungise indaba ezihlupha isizwe sethu singamahlabezulu ngoba sibona ukuthi isintu sethu siyafa. Sasesivumelana singamadoda lapha ukuthi injongo enkulu okumele sibe nayo ukuthi silondoloze isintu sethu sikuleli. Njalo lokhu sikukhankaselele ukuthi kugcwale amagumbi onke omhlaba ngesintu sethu samahlabezulu. Silabantwana abazalelwe lapha. Bazalelwe lapha bezalwa yithi thina amadoda esingamahlabezulu. Yithi thina esizele abantwana lapha. Abantwana bethu abanengi bayehluleka ukukhuluma lolimi esilukhulumayo, bayakiliza. Abantwana abanengi abayazi imvelaphi yabo. Lathi thina abantu abadala imvelaphi yethu isisiphica asayazi. Sakubona kufanele ukuthi kumele sikulungise lokhu ngoba silomlando. Kulabanye abantwana esabasusa ekhaya elizweni labo lokuzalwa bebancane sebengabantu asebekhulile labo bakhonapha. Sibasuse ekhaya sazobajikela lapha kuleli lizwe. Abantwana baba ngumhlambi kazelusile. Sabajikela amaganyana. Abantwana abanye sebechithwa izidakamizwa. Abanye sezibhedlela zabantu abalomkhuhlane wengqondo.
abantwana kabasazazi ukuthi bangobani, sebehamba bedobha lokhu lalokhu kwezinye izizwe besithi ngokwabo, ngoba abakwazi ukuthi okwabo yikuphi. Yikho ke sibone ukuthi kumele siqondise sibe lemvelaphi yethu, abantwana bebe lomkhondo abawulandelayo obakhombisa ukuthi bona bangobani, ngoba uma ungakwazi lapho ovela khona angiboni ukuthi ungaba kwazi lapho oya khona. Yikho khona kwesikunanzeleleyo ke sathi hayi, inhlanganiso leyi thina esibumbayo inhlanganiso ebunjwa ngabantu, ibunjelwa abantu, ingeyabantu. Hayi, kuzwakala kungumbono omuhle kakhulu njengoba nje kubeka ukuthi lapha e-UK ikakhulu abantwana abanye othola ukuthi babuye lapha maybe banabo 6-7 years, uthola ukuthi sebefika lana sebehlale bakhula bafika bo 20 years, sebengena esidakamizweni, uthole sebe kuma mental health institutions. So njengenhlanganiso lizoba nenhlelo bani ezizokwazi ukuthi zilondoloze isiko njalo zilipromote isiko ukuthi libe ndawo zonke okuye wonke umuntu ozobe khona lapha e-UK? Owakuqala ngizathanda ukuthi ngithi okunye okuqhakathekileyo ukuthi siphakamise ulimi esilukhulumayo uze lusihlanganise. Lolu limi luyilimi lesiNdebele. Asitsho ukuthi silenketho abachabi ngezinye izizwe, njalo asiphikisane lezinye izizwe. Hachi, asikho lokho. Inhlelo sizabalazo ke inhlelo zokuthi sifisa ukuthi siqoqane, singaqoqana sikhankase. Esiza kwenza ngomnyaka sifuna ukuba lo mcimbi omkhulu, umkhosi omkhulu, isintu samahlabezulu kuleli ilizwe okuzahlanganisa bonke abantu abangamahlabezulu. Uma laba bantu sihlangana singamahlabezulu, siyaba sizofundisana ngesintu sethu, siyaba sizojabula, sizokhangela imvelaphi yethu. Kumele kube kulokudla kwesintu okuyaba kukhona, okuyaba kuphekiwe okuchiyeneyo. Abantu abaningi abanye abasakwazi ukuthi ukudla kwesintu ikuphi, ngoba ukudla okuningi sesikudobha kwezinye izizwe. Kulo umkhosi kuzaba njalo lemcimbi eminingi, imgido eminingi esintu. Abantu bazayenza okwehlukeneyo. Uma kuyindoda ukwazi ukuchaya ingquzu, uzoyichaya ke ingquzu lelo langa. Uma ungumama ukwazi ukugida isichikitsha, uzosigida isichikitsha. Uma ulijaha ukwazi ukuchaya ivokloklo, ukhwelo olunye olunganambitha, uzolichaya abantu belalele. Uma ungumama ukwazi ukuchaya umpululu, uzochaya umpululu. Sikhangele imicimbi eminingi ehlukeneyo, sizaba lembongi ozabuya ancome isizwe abe lezinye izinto ezinye ongazibonga njengembongi. Kumbe ukhuluma ngomkhathi, kumbe ukhuluma ngokuba kwethu lapha kuleli lizwe lobunzima esibhekane nazo ngoba lobuciko laba bantu njalo bayafundisa. Bese sibuya ke sikhangela izinto eziningi esingazenza loba kungasilolanga lomcimbi, kodwa siloke sibumba, sisakha, sifundisa abantu bakithi. Abantu bakithi balenhlupho eziningi ezikhona la. Amadoda labomama abakunhlanganiso bonke bangabantu ababuya belobuciko obuthize ngalapho abasebenza khona, baqeqeshile abanye, abafundile,
sizathi thina ke njengoba sesihlangene sibe sesikhangela ukuthi omunye lomunye ubuya lana ukuthi encede isizwe sethu esilapha. Okay. Nxa kuyumunye okwazi ukuthi abantu nxa behluphekile bekhala uyakwanisa ukuthi ebaduduze. Bebe ngcono ngendlela abaphila ngayo emoyeni. Lo sizathi hayi lawe bambala. Nxa kungomunye obuya ngufundisa abantwana ukuthi ngifuna ubafundisa ulimi. Uzafakela ke ekhasini ethi lokhu ngesingisi kuthiwa yilokho. Ngesindebele kuthiwa yilokho. Ukuze abantwana bethu bekwanise ukuthi befunde. Ngoba lokhu ukuthi abantwana nxa sebevakatshele elizweni lethu esazalwa khona sebehlele ukukhuluma labogogo babo. Sebedinga ukuthi betolikele bekhuluma labogogo babo. Lokhu asonto eqondileyo siyisizwe. Sesilahlekile kakhulu. Uthole umntwana uzama ukuthi ehlekisane logogo, bejabule logogo, sokumele ukuthi kube lomuntu ozatolika. Hatshi, isizwe sakithi Mahlabezulu, into le kumele siyilungise. Into le kumele siyilungise thina abantu abadala. Yithi esayenza ukuthi isimo sibe nje ngoba sayekela okungokwethu. Angitsho futhi ukuthi isilungu asiqondanga ngoba yiso esisiphilisayo la. Yiso esisebenzayo la. Isilungu siyasebenza lapho kumele sisebenze khona. Kodwa labantu bethu kumele befunde ulimi lwethu. Lokho kuqakathekile kakhulu. Njalo okunye ngingakangeni kokunye. Okunye lapha nxa silabantwana abasezibhedlela kumbe balemkhuhlane yengqondo, silabantu abanengi kakhulu abasebenza kulezo nhlangothi. Siyakwanisa ukuthi kube labantu abaphuma bebavakatshela khona ngale. Befike labo abantwana bebone ukuthi kulabantu bakibo abalothando. Ngoba umntwana engaba lomkhuhlane wengqondo, umntwana nxa sidla izidakamizwa, kuyenzeka ukuthi engafisi ukuthi ezobonwa ngumama wakhe mbe ngubaba wakhe ngoba bayaxabana. So sesingakhangela ke thina umuntu omunye wesintwini ongahamba evakatshela lumntwana ngoba singayekela ukuba vakatshela lapha abakhona bazadodwa ngezinye izizwe. Kulezizwe ezilokholo lwamaSulumane. Uthola ukuthi sebehambe bayadobha batshintsha abantwana ingqondo, abantwana sebecabanga ngezinye indlela. Kanti ke thina sikhona sikhangele. Kwenzakala ngaphansi kwamakhala ethu singamadoda. Hatshi bo. Hayi. Uyalubeka udaba and uthema ulubeka ngicabanga ukuthi indaba yabantwana nabogogo asebesehluleka ukuthi bebe nengxoxo. So ngiyazibuza mina ukuthi njengabantu besintwini uma sesisiza enkolweni yethu ukuthi sithi ugogo engashona uma eseza eselidlozi uzokwazi kanjani ukukhuluma nabantwana? Indaba phendulekeleyo indikimba yendaba. Indikimba yendaba ngoba izaba izahlupha kakhulu. Abantu bazayilungisa kanjani leyo ndaba? Ngikho napho ngoba ungenise indaba yokholo. Ngizathanda ukuthi ngichaze futhi. Ukuthi thina siyisizwe samahlabezulu. Abantu bonke abakwenkolo ezitshiyeneyo bengamahlabezulu ngabantu bakithi. Ungabuya ulokholo lwamadlozi, ubuye ulokholo lwesiKristu. Ungumhlabezulu, lokho ngumhlabezulu. Kasehlukanisi abantu ngenkolo. Ngoba ukholo lomuntu siyaluhlonipha. Laba ababuya ngamadlozi siyabahlonipha kakhulu ngoba isintu sethu. Laba ababuya lesiKristu labo lukholo lwabo luqinile baluthanda. Thina sihlanganisa isizwe. Kakhulu. Angithi ngendlela engikuzubeka ngayo into eyiyo emqoka isiko. Ngoba isiko alinakuthi ukuyiphi inkolo. Ungaba enkolweni yobuSulumane noma yobuJuda, kodwa ke isiko lakho akumelanga ulilahle. Kunjalo kubuye futhi lapha ngigcizelele. uNkulunkulu umveli ngqaba, umlimi
abantu bakithi, isizwe sakithi, labokhokho bethu, kazange uNkulunkulu bemfundiswe ngabamhlophe kubahuquluzi. uNkulunkulu babevele bemazi. Babe le ndlela yabo yokuthi bexhumane lomdali kumbe becele kumdali. Ziningi indawo zakithi ezivele zilohlonzi njalo zingezesintu lapho okhokho bethu ababexhumana khona lomdali kumbe besiyacela kumdali. Lezulu lalicelo lalinetha njalo uma sebevela kuyalicela. Kodwa yonke linto yamochakala ngoba sesihambe sayathola okuningi, salandela izinto eziningi, salahleka, kwagcina izinto eziningi seziphuma endleleni. Manje ke kumele sithi ezinye izinto sithi sokumele zibuyele emasisweni. Zibuye emasisweni. Isintu samahlabezo uthe lena ke inhlanganiso elibumbileyo okuzoba yiyo edlulisa imfundiso, ezoba yiyo eqoqa inhlelo elizobe lizenza emphakathini okufana nalo mcimbi omkhulu othe uzobe ukhona nyaka wonke. Uzoqala nini ukuba khona lo mcimbi? Umcimbi lo uzoqala ngobusika, sisitsho ubusika bakuleli lizwe, ngobusika bomnyaka ozayo. Sikhangelele ukuthi kungaba inyanga kaNtulikazi kumbe ekaNcwabakazi ngomnyaka ozayo. Lokhu kunika abantu ithuba elihle elokuthi balungiselele umcimbi lomkhulu. Thina esiluqoqayo kusinikeza ithuba abantu abafuna ukuthi bezoceca ngemvunulo zabo ezithiyeneyo. Kubanikeza ithuba lokuthi beqalise ukuziqoqa. Amanye amadoda abe efisa ukuthi khanye ngesintu sawo lothando lwesintu sawo, azahamba la ebuya lenduku zawo emakhaya, azahambe ebuya lemkhonto yawo emakhaya. Mina vele ngilawo umkhonto khona ngabuya lawo ekhaya. Azahamba ebuya lemvunulo yakhe. Omama isintu basithanda lokuceca, bakuthanda kakhulu ukugqoka imvunulo yabo, bazahamba beyidinga. Sibanikeza isikhathi ukuthi beyidinga, sibe sesibuya sithi gwaqa, sibe kuZulu omnyama, sithi gwaqa, sibe ngamahlabezulu. Hatshi kuthiwa siyakwazi lokuthi sibupheke khonapha utshwala, sibe singabupheka khonapha utshwala umqombothi. Kodwa ke bazahlangana abantu bakithi, kuzaba into enhle kakhulu. Sikhangelele khona ukuthi sibebuye abantu bakithi bethi gwaqa, ngoba uma sikwenza kanye ngomnyaka kuyenza ukuthi abantu bekhangelele lolo suku. Kakhulu. Lanxa solufikile lolo suku, hathi sizaba sisidlala ezifela emlonyeni kodwa singezesintu. Ngingazi kumbe ezesintu ziyafela emlonyeni. Singazi kumbe ziyafela emlonyeni bezithi ngikuhlafuna kakhulu, kodwa ke zizaba zikhona. Zizaba zikhona ukuze abantu bakithi sibe lento esiziqhenya ngayo singabantu, singamahlabezulu. Siziqhenye ngokwakithi, singahambi sizisikela ehwahweni ezintweni zabanye abantu. Sithi lokhu ngokwakithi, siziqhenye, sizwe ukuthi lokhu into yakithi. Lokhu ukuthi singamahlabezulu asikucele emuntwini, siyiwo amahlabezulu. Siyiwo amahlabezulu, singayesabi ukuthi sizibize sithi ngamahlabezulu, ngoba asephula imithetho, njalo asideleli ezinye izizwe, njalo kasiphikisani lezinye izizwe. Lalapho esihlala khona elizweni lokuzalwa, kasiphikisani lezinye izizwe, sithi hatshi thina isintu sethu lesi, asikho kwezombangazwe thina. Njalo ezombangazwe asingeni, ezombangazwe zilabantu bazo. Ezombangazwe siyabahlonipha bonke abombangazwe, kodwa thina sithi singimi ngesintu, singena ngesintu. Kakhulu. Ngizokubuza umbuzo ongani
maybe ungaba lukhunyana but ngicabanga ukuthi impendulo sikhumbule ukuthi isizwe samahlabezulu isizwe esakhiwe ngenhlanga eziningi ezihlukile ezifana nesizwe samaVenda, isizwe sabeSuthu, isizwe samakhalanga, isizwe samaXhosa, isizwe samaTonga, kanjalo kulo umcimbi noma kule ihlangano likuhambisa kanjani, ngoba into engisabelayo ukuthi abantu bengagcina becabanga ukuthi into yamaNdebele umbuzo omuhle abantu abakhuluma isiNdebele kuphela. ngumbuzo omuhle kakhulu lo. Ngizawuphendula ke njalo lami kakuhle ngendlela esihlele ngayo. Isizwe samahlabezulu kwakuyisizwe sikaMzilikazi. Bonke labo ababalileyo babe ngaphansi kombuso kaMzilikazi. Bengaphansi kombuso kaMzilikazi baba ngamahlabezulu. Amahlabezulu kalanketha abatshala. Amahlabezulu kakhethi imhlobo, bonke abantu babuya bethi kwaqa. Njalo basikhuluma isiNdebele nabo. Ngoba kumele kube lento esihlanganisayo ekhanyayo, ulimi luzosihlanganisa. Kodwa zonke lezi indimi zindimi ezikhona vele esizweni sakithi. Njalo kasizigxeki, njalo kasizigxotsheli khatshana, njalo kasizinyathezeli. Hachi, lo mthetho welizwe uvele kawuzinyathezeli zenezi indimi. Ngakho lapho usesizweni samahlabezulu ukhuluma lo limi lwamahlabezulu, ungumhlabezulu. Uma sikubona uhamba laphana ungumhlabezulu, uma ukhuluma ulimi lwamahlabezulu, isintu samahlabezulu usazi. Kuyafanana nokuthi sibe lo mntwana ozalelwe komalume ezelwe ngesinye isizwe esingaphandle kwamahlabezulu. Umntwana okhulele kwamalume ngwangaphi? Kwakumalume. Yebo, umntwana lo uyabe ekhona esizweni samahlabezulu ngoba laye umntwana ongumhlabezulu. Okay. All right. Ngizokubuza futhi omunye umbuzo onganolukhunyana. Lana e-UK minyaka yonke kunama gatherings amabili engathi aqhakathekile njalo nganthiwa asuka khona esigabeni sakithi, esizweni sakithi kwamahlabezulu. Kunebukalanga gathering, I think iba khona ngoJuly every month. Then kune King Mzilikazi Day, iba khona ngoSeptember every year. Lawa amalanga amathathu amabili asezuba mathathu naleli lilenzayo leluzeni okuzoba umcimbi omkhulu kakhulu wesizwe samahlabezulu. Kuzosetshenziswana kanjani? Hayi, kulula nje ngoba njengoba benjilo ukuthi kasiphikisani lezinye inhlanganiso njalo kasincintisani nazo. Ngizathatha okwakuqala umkhosi wenkosi uMzilikazi. uMzilikazi wayinkosi yamahlabezulu. Lo ngumkhosi ukuthi amahlabezulu wonke namahlabezulu abakusintu samahlabezulu bahamba kulowo mkhosi uma befisa ukuyakhiwa. Ngoba isintu sethu. Umkhosi wakithi. Ngakho phambani nakho lokho ngoba kumkhosi wakithi. Amakhalanga angaphansi kwesizwe sika Mzilikazi, inkosi uMzilikazi. Ngixolise ngoba uma sikhuluma ngenkosi kumele siqale sithi inkosi uMzilikazi ngoba inhlonipho ekhona ngenkosi. Lo mcimbi kulabantu abakunhlanganiso isintu samahlabezulu abangamakhalanga bahamba kiwo.
lathi siyahamba kiwo ngoba ngumkhosi wesizwe sakithi. Isizwe sakithi uzathola ukuthi silemkhosi eminingi. Mningi imikhosi leyi, abantu ngokwehlukana kwabo ngezigaba langendima abakizwe empilweni bayihamba yonke imikhosi. Ngakho akulanto nje ehluphayo kulokho. Abantu siyahamba siyahloniphana njalo zenezinhlanganiso, siyasebenzisana, kumele sisebenzisane, sixoxisane. Antsho sonkeni singamahlabezulu, sonkeni sikuleli ilizwe, kumele sihloniphane, sincedisane. Kumele besifize lathi sizophuza umqombothi khona ngapho, sizodla inhloko nabo bezodla inhloko nathi. Sifundisana njalo abantu bethu kumele bebekwazi ukuthi ngaphansi kwesizwe samahlabezulu kulemhlobo yabantu etshiyeneyo. Kodwa ukubambana khonokwana kwabantu kwesizwe kuqakathekile kakhulu, kuyasakha isizwe. Ukuba lemsimbi eminingi phakathi kwesizwe kutshengisa ukuthi isizwe sethu sihle njalo silabantu abatshiyeneyo lenhlobo ezitshiyeneyo. Uma sisebenza sonkeni sibambene, yinto enhle kakhulu, kumele ikhuthazwe leyo. Hayi, kakhulu. So ngikuzwile lana ukhuluma uthi wena isintu samahlabezulu sona asingeni kwezepolitiki. Ngikuzwe kahle? Kunjalo sibili. Asingeni kwezombangazwe. Ngoba isintu sivela sikhangela thina ubuntu bethu, sivela sikhangela thina amasiko ethu. Ezombangazwe zilabantu bazo. Abombangazwe ungamthola umuntu ongumhlabezulu okusintu samahlabezulu ekhona kwezombangazwe. Uma ekithi lapha engaphansi kwesintu samahlabezulu uyabe engekho kithi ngezombangazwe, uyabe kithi ngesintu. Ngoba isintu yiso esizala njalo sidala bonke laba abantu abakhona kwezombangazwe, abakhona endaweni ezitshiyeneyo, bavela esintwini. Isintu sidala, isintu yiso saqala. Uqala ube lesintu, uqale uphume esintwini, ubusuyazama lokho kuzamayo. Isintu sidala, abantu isintu basihlonipha. Ngeke uyeba ngumuntu okhona kwezombangazwe ungela mvelaphi. Akekho umuntu owawa esihlahleni wavuka esithi yena usekhokhela iqembu lezombangazwe engela mvelaphi yakhe, engela mvelaphi yakibo, engela sintu sakhe, engela sintu sakibo. Ngakho ke abantu bonke laba ngabantu ababe bevelela esintwini. Kodwa thina hashi kasingeni ngendaba yombangazwe, sichiyela labo abalolwazi ngayo, labo abafisa ukuthi behambe ngaleyo ndlela, abahambe ngaleyo ndlela, labo bazaba ngabakhokheli. Umuntu wesintu samahlabezulu uvunyelwe ukuthi ekhethe ukuthi yena ufisa ukuthi elandele liphi iqembu kumbe umbutho wezombangazwe. Kuhle kakhulu. Ngiyazibuza ukuthi e-UK lana mawubhekile ubone ngani isibalo sabantu besizwe samahlabezulu bangabe bengakanani? E-UK lapha abantu banengi okumangalisayo ngoba isizwe sakithi sasukuma, saphakama. Isizwe sakithi sikhona lapha, njalo isizwe sakithi sesizele silapha, sesilabazukulu silapha, sokulabogogo, sokulabokhulu, sekuzaba labokhokho khona. Ngoba isizwe sakithi saphakama. Sikhuluma ngezigidi zabantu abakhona la, kumbe amakhulu abantu abakhona la. Sisabalele kumakhona wonke, sisabalele lapha kumagumbi wonke aleli lizwe.
singabantu siyisizwe samahlabezulu. Ngakho uma sisima laphana sisithi vukanini isizwe samahlabezulu asihlanganeni la, kuyabuya abantu abanengi labo abathanda isintu sabo. Abanye bengabe bengaka bilomdlandla wakhona, kodwa singaqala ukuthi abantu bebone ukuthi lento ngeyakithi. Lapha sibuya thina sizosiphakamisa njengesizwe, sibuya sizothola imfundiso ngamasiko akithi, sibuya sizothola imfundiso ngesintu sethu, abantu bazaphakama ngobunengi. Kumele sibe lobukhokheli thina obuqotho, sibe lobukhokheli obutshengisa abantu umkhondo esifuna ukuhamba, sichasisele kahle abantu ukuthi siyangaphi, senzani, kuyini injongo. Mbona hayi sesizwe loyiba lokuhlelo lo. Namhlanje ingxoxo yethu yokuqala. So kuzokwenzakala ukuthi sihambe futhi sixoxa siya phambili. Ukwenzela ukuthi abantu begcine beyizwisisa kahle inhlanganiso. Njalo beyijwayela. Isiko ikakhulu lana e-UK ubone ngani lizosiza ngani noma kuphi. Ngiyazi ukuthi kwaqamba ezinye izinto like ezibhedlela abantwana bethu maybe mental health problems. Okunye ubona isiko lingasiza ngakhona yikuphi? Okokuqala ngigcizelele futhi ukuthi umuntu lo muntu kumbe labantwana sibazalele lapha bebezazi ukuthi bona bangobani. Ungakufaka ngegama lesikhiwa. Bebezazi ukuthi bona bangobani, ngiyimi, ngumuntu, ngivela ngaphi. Singabakwantu thina, ubekwazi ukuthi ngivela ngaphi, ubekwazi ukuziqhenya kwakho. Uma uziqhenya uzazi ukuthi ungubani, ukunikeza umdlandla ukuthi uphakame, ukunikeza umdlandla ukuthi ubekwazi ukuthi laba ngabantu bakithi, kangilahlekanga. Ubekwazi ukuthi kangiweli emaganyaneni, kodwa ngilabantu bakithi. Uma ezinye izizwe zikulahla, kumele thina sikudobe, sikuphakamise. Uma ezinye izizwe zikukhahlameza, kumele thina ubuye kithi sithi hayi ungumfowethu. Uma ezinye izizwe sezikuthathela kumbe ngabantwana umthetho uhambe ngendlela engaqondanga kumbe uphambanisile, kumele sibuye sithi hathi lapha uphambanise kodwa sakuncedisa suka lapha siya laphana. Ngoba phela silabantu abaqeqeshileyo, silabo abanye abayisikhwicamfundo kuleli lizwe. Sizabacela ke thina ukuthi hayi nangu umuntu wakithi sehluphekile. Kanti njoba kumele kulotshwe ingwalo lezi ezifunakalayo kumbe sizihambisa kulaba abagcina abantwana uhulumeni, sicela ukuthi phela lani limncedise lo umuntu ohluphekileyo ngobuciko lo ngolwazi lenu la ngokufunda kwenu, limncedise liyemkhulumela. Uma uphathekile kulento enkulu ewonakeleyo kumbe kusemsebenzini kuthiwe buya lomunye umuntu ongathi ulolwazi, sesizakhangela thina sithi hayi kulomunye umuntu laphana ongahamba nawe eyozwisisa indaba yakho, ekumela efike ekukhulumele. Kubonakala ukuthi siyisizwe siyaqoqana. Ngoba inhlupho zanamhlanje zinengi, asengeke siziqede, zidinga ukuthi abantu bebambisane. Thina siyisizwe kumele sikhanye ukuthi siyisizwe phakathi kwezinye izizwe. Kumele sibe isizwe esikhanyayo phakathi kwezinye izizwe, isizwe esizithembayo, isizwe esizimeleyo. Ezinye izizwe zibone ukuthi laba bantu babambene labo. Uma kuvele izingozi phakathi kwethu siyisizwe, siphakame siyancedisana, kumbe kulezimfa kumbe kulalokhu lalokhu, siphakame sincedisane. Njalo kumele sifundisane singamadoda. Kulezinye izinto okumele sizifundisane, kulezinye izinto kumele sizibonisane. Omama kumele bebonisane, befundisane. Abantu bethu sebethathana lapha bayalotsholwa lawo kulamasiko khonapho. Kumele kukhulunywe ngendlela yesintu, kuboniswane.
kodwa asitsho ukuthi imithetho yakuleli ilizwe kasiyilandele. Hatshi, asitsho njalo, ngoba ngabantu abayizethekeli lapha, abavakatshileyo lapha, kumbe abasebenzayo la, kule mithetho yalapha ekhona. Asifuni ukuthi abantu bethina sithi hayi khangeleni okwakithi. No, siyathatha lokho kwakithi sikufake kahle kungenelane le mithetho yakuleli lizwe, singayephuli imithetho yakuleli lizwe, kodwa sibe lokuncedisana lokuvuselela okwakithi, sikulungise okwakithi lapho okuwonakale khona, sikulungise. Yiyo into esifuna ukuthi siyenze. Uma kulabantu kumbe bayachata belomcimbi, kungaba kuhle lokuthi bebuye bethi hayi sibuya lapha kusintu samahlabezulu, sibecela nje omama kumbe amadoda eke ebuye lapha ezocecisa umcimbi wethu. Hayi, siyazigqoka le mqhele, siphathe lezi nduku, sifike sihlale khonapho. Kuba kuhle ukuthi kubonakale nje kulabantu bakithi, kumbe nxa bethi hayi sicela lithi fahla ngamancane, siyafika sikhulume lathi khonapho. Kuyacelwa nje abantu kuphela abangamadoda kumbe labomama behambe bemela inhlanganiso khonapho ukuthi kukhanye ukuthi singabantu kulesintu phakathi kwethu. Yizo izinto zonke esizikhangeleyo. Okay. I know. Kuyezwakala njalo, kuyabongeka kakhulu. I-organization like isintu samahlabezulu kumele sibe namalungu, abantu abajoyinayo, noma i-committee nale ekhona liphelele. Hatshi, isintu samahlabezulu ngesabantu, ngabantu jikelele bonke beyisintu samahlabezulu. Wonke umuntu ongumhlabezulu, siqala ngokuthi ukusintu samahlabezulu ngaphandle kokuthi yena ephume. Kodwa bese ngubeka kahle futhi, sivula uhlelo lokuthi abantu bebuye kunhlanganiso. Uhlelo lolu lusitsho ukuthi inhlanganiso ngeyabantu. Inhlanganiso kayisiyo yalabo abayisungulileyo. Abayisungulileyo bayancedisa ukuthi kube lobuholi, kube lobukhokheli. Inhlanganiso kayisiyo yabo, inhlanganiso ngeyesizwe. Yikho ngensuku ezilandelayo, lezinyanga ezilandelayo, siyoba siloke sihlela, luqhela uhlelo lwethu ukuthi siyenzani. Abantu sibabikela, khathesi sokuba lula njengoba ngikhuluma nje ngikhonapha. Into esiyithakazelela kakhulu njalo siyibongayo, ngoba lawe ungakithi ngumhlabezulu. Konke khonokho siyoba siloke sitshela abantu ukuthi sesingaphi, sesiyenzani. Abantu laba bebuya, kumele sifundisane izinto eziningi singabantu. Lezinye inhlelo ezinye ziyabe siba khona abantu sibe sesibabonisa ukuthi nanti uhlelo solukhona. Abantu uma bengafisa ukuthi bexhumane nani or baxhumane ne-organization, bengenza kanjani? Owakathesi silocingo, ungangena kulolu cingo sesikunikeza ke ukuthi angena lapha lalapha, ngoba sisakushela okunye sikufaka kahle ukuthi kulungiswe kahle, kodwa ucingo nani luthini ucingo? Angazi kumbe ungafisa ukuthi ngicela ulutho. ngu-079 0414 3033. Okay. Kuzathi ke sokusiya ngesikhathi sikhona komabonakude, bakhona yonke into ebulenjini, izinto esizihlela sizifaka kahle ukuthi sithi khaxa. Kuhle kakhulu, kuhle kakhulu. Baba Balule, ngicela unikeze amazwi akho okugcina okugoqa lolu hlelo. Masuqedile uvela uvalele abantu. Ngithanda ukuthi ngibuye kini mahlabezulu lapho elikhona, kumbe lisemakhaya, kumbe lisemsebenzini, kumbe lisezintabeni lapho elingabe lizingela khona, kumbe lisemasimini, loba lingaba ngaphi.
loba ungabe ungaphi komhlaba, kodwa ngifika kuwe ngenhlonipho, ngokuzithoba, ngokuzinza okukhulu kakhulu. Ngimele inhlanganiso isintu samahlabezulu. Ngisithi inhlanganiso leyi ngeyabantu, yithi abantu, nguwe umuntu, labanye abantu sihlangana, yakhelwe abantu. Isicelo ukuthi buyanini kunhlanganiso silungise isintu sethu, sithole ukuziqhenya, sithole ukuthi singabantu silemvelaphi yethu, sithole ukuncedisana, sithole ukufundisana. Labantwa bethu abakuleli lizwe, abazalwe kuleli lizwe, bebezazi ukuthi bavela ngaphi. Abantwa bethu abakuleli lizwe bethole uncedo, bethole lokuziqhenya, bethole legunya lokuthi bangobani. Konke lokhu kuzasincedisa ukuthi njengesizwe siyendlela ukuthi lathi siyazakala ukuthi siyisizwe esimhlobo munye. Siyazakala ukuthi siyisizwe esibambeneyo. Kuqakathekile ukubambana, ikakhulu njengoba siphetheka kwezilwandle. Siyisizwe kumele sibambane. Isizwe sakithi sikhona khonapha. Isizwe sakithi yithi. Kumele sibe lobuholi, kumele siqoqane. Yikho ngithi buyanini ngobunengi siqoqane, buyanini ngobunengi siyakhe isizwe sakithi. Ngiyabonga Mahlabezulu. Lapho likhona ngithi hatshi asiyakheni isizwe sakithi. Siyabonga kakhulu Babhalule, sorry. Siyabonga kakhulu. Silifisela inhlanhla kakhulu lisayibumba inhlanganiso, lisazihlela izinhlelo. Sithi akube nempumelelo enhle kakhulu ukwenzela ukuthi isizwe sibuye siqoqane, sibambane, sibumbane. Siyabonga kakhulu. Mahlabezulu, asidibane futhi kwezinye inhlelo, uthulane lona, umoya laso woxolo. Siyabonga kakhulu.